Kardom pini nililam thanbang villager soti mungpi pini bertang tonpen arjuik tha. Pini chitia cikloni phaikre hiniar ni sangti hidi pathua klamalong havar karbi ronga sarame tumpen pherangkia mai kang nipon. Lason sila khain kore hini sarupathar MSC constituency ke parlo jasemet sangti hidi pathua klamalong havar karbi ronga sarame tumpen panchayat arong kachedon tun thekthea puthak pherangkia mai kang nipon. Pini bangso pherangkia mai ke phaponalong sarupathar constituency havar karbi ronga sarame phu Babram Singnar, Konchun Bang, Lobon Kro, Dunmei Phu Mahesor Singnar, Lapen Rapchun Bang, Mohen Singnar, Gobin Rong Pieton Pen Patir Pipon Si Mai Ing Nipon Lo. Pini lamang so perangke Mai Kang Nipon Along, Rong Asaratun Pen Kaning Jepon Atengke, Ladak Karbiang Long Arloke, 6 Schedule Area Potsi, Nilitum Panchayat Arona Bangke, Nilitum Sarupathar Rong Pharoi Sira Rong Nerkep Asaratun Pik Jedon Dun Thekthek. Nilito methang karbia rona teng bisar kendar pencenglok nilito methang karbia rona teng ceklem long vek nangji. Lapen traditional village council bang prap jin pen nang pachun pivek nangji pasi ke hang padopon. News report sangti hidipen korsing ingti Any Hills Today. Nilito ladak kung saya me kitu along nang lito media tong hanta jururi une nang lito media tumta kibang pen nilito malong lam nang ke la mangso bang ke nang lito hanta churupar piglo sipi nilito ladak kung saya me ki padopon ke lason lo ya nilito hawara me surubu thara 2020 long sitame aprang pen sitame nilito kaching kimek mate kachithang me ke lason lo along tina pulinga long sitame inunut ithok chairman ko ahisaba mangke nangji la pente la sote nangpo la si la sote pensi rong ru kaching thu asai sitame claim po lona po alam thisi nili kunchithan po no sitame non abangke ahin ahin pen alam sitame lason arjipon lo je non abangke council atuma bangsi lahai asa yang deng sitame thagi mate claimji labang so bang se arjilong lo sitame nilitum rong asaratum ke indeda bangke la so bangke kroidun dekhi athitima nilitum ke inglong aso area la posi nilitum bangke inglong aso arona teng pensi methang arong aru sitame cari long nai pusi nilitum ke mathada si council CM aphanta chururi une la jitu nilito aphan notification matante village court pu labangso asai sitame alang linang klem pipi pupilo nang klem pilo sonda taxi non sitame nilito aphan tabjin pen la traditional village council labangso aja kong sitame nilito aphan na implement pinangji pusi nilito ke chuning di padekri athepima lalo liputan te nilitum rongru kadu kabe sitame nilitum kepasing surponji aphan nilitum asai unan ke klempon pupusi nilitum bangke simatha pon lala likhe koi nilitum rong asaru basapen kachungri ri chungni lagute te jong sila VDC non ke thagyang ring do pen thak phun plote nang le tum ko pila mo kachi songji aphan song kachi sikdoma lasi labangsu aputha ka bangke nilitum non sitame kibangji chiti ni phaing ko yani nilitum dhana po hisab bang nilitum bang council long sitame damnam ko pusi nilitum permission NPC non chisi kidang lo si labangsu akithak long ledeji aphan abangke nilitum sitame unan kabo inam dia phansi kachisik itu pondo rong asara hin peta lalu itu ini pada final constituency along itu ini transmit dikai ke lain non itu rong asar ardu rong asar hinten ini tu aprang pen ini tu DDBC itu hang bondu hasil bangso karena bang ini tu kan kecil hal lokal masih lapen sa Sian dengan bahasa kami itu malah program yang kecil itu di sini itu pilih dadak yang harus lo lapan jadi itu abang solong itu non dadak DDBC oh dadak si itu long langsung si dibagi kita pulau dan bila sebang solong bang itu kami ramah masalah investasi
nilitum ke sidon ke ke sini to hin pen itu rong asar hin ke itu nasi nilitum la som bang ke nilitum karbi itu mau sampai kai doram ta ke tin pen itu rong rup pacing thur lanji rong rup thur ya pan rong te itu rong asar hin pasi Village Council for DBC around bagi Trigesa Village Council bagi rong asar hin pasi itu bagi chairman orang api lanji akhirnya laga itu lesan panchayat around bagi itu rong asar hin peke itu cilon dekhe isi itu rong asar hin peke jadi gitu isi non pajin pen itu pan itu cisong bom around DBC around bang itu pan apa cun pilang gitu isi itu siam sarpanta itu jadi gitu nangli tom hala appointment letter anu rong tin rong asar man pi ke long e lam nang itu Ada itu long nabag itu pan long itu kami itu kilong lidah itu ulang itu lah seputaran konstitusi long oke itu kedua pegangan tadi itu jadi konstruksi kebra siula siman kilong itu dunang masalah ini kan itu pakai kapin itu nanti ikut nanti santai itu itu mo pen nangli tom ka chekloyon de pu ko pie puthai chekloyon de la jadi itu kita mana karbe anglong ke mana itu six sigula area itu six sigula area benar usini itu ke ala TDBC apa sih itu ke lagi TDBC bang ke ini sungai lah bang ke tidak milik akhir ke ini itu ke karbi lapan kecil so ajar itu ke lagi bersih itu ke jadi itu masih itu bang ke traditional village council masih ke lagi sini tu di TDBC orang panchayat orang bang ke tidak milik TDBC karbi orang sarah itu ke itu awal ramai suruh bertambah ke jadi itu सार्टन सी चेयरमैन ता दुनाम को आथि मने ला नन आलां तुम काउंसिल पे नन की थाकी आलामा बां के नि तुम कार्बी रंग सारामे हिन पे मन के चिदोन दे उसी चिंता चिंगा सार्टन चिदोन सार्टन से चिंता चिप्रोइलो आथि मा तुम dak traditional village council jong si yang pipi belum teh itu tradisional lah bang itu akim mangson bang itu cun cedet po atima itu mang tradisional along lah traditional village council along itu penangan itu bang lah arona puthak karbi arona puthak itu Kuanlo village non alang itum la council atum pen kethak bo makor bang ke chiton de bua athai bang ne itum la central committee pen ta itum chingwai chingsai lo la se la imethang a traditional a ron bang bisar kindara ron stame itum bang chunune de je ang thai do la se la bang so ki chunji bulong ke itum bang ke traditional village council bang sinang po la pulo aprang arjit employee pen itum kachisong mana ki mahating si tu pacunan po lalu